why ni nyina sa we no sade ye obesi akroso na na timi atwa ho no nyame ampata na twiste etimi dipiraba na so eba na sa me ni yawo ne nyina ye se wo ye ho aduro anopa bia wo bia ma yemfa chema kese ma no yemo wammo se mfidie ne doso na so abere bia wo akoma papa ene nti ya na apesompa eba na sa wo de ma no nya nepa ene emu akatua papa ene nso ya wada wajefo de etoso num enkakra akrati banku banyam no pema wo pem de akoye ni mo ne se honti won so kentene wo ho woda so adam pamu a sode na wache na pem ekowanim kosomo man no wosom no som papa se tie bia emu akatua pa no won sabeka yemfa na asepiesie ema na nasafo kantanka bema se wode agudie mu nsam no de wo ma bo na boabo nyina wo ba bebie nani so edema yen rich BITMISE Tony Adament no eni munguma no yeda so agina so ayehim se Ghana franka ye jefa ahudie wie ya na yehim no sa pepe enti ye life nso e wo 90.7 sabre e wo nkuransa mamu sabre kro na broncha mpundu edu akwa Bono Easter hinkru techiman SOMPA 106.5 FM Obapa na ya ka echire mu brother Philip mo systematic press ugusu se wo press ye ni se de wiase nyina bete anopai nkomo papa no na wo mo nso ehunu se de wo my Ghana esi etie enei eno ne yato ne din se Ghana today triple man ni anopai docket ni mo ayemma esquire wo ha sada na oduma nkoma chi amenso no wahya ne ntakra cha na anopai enti ene se tie bia eba ne sa ye behwe petetakrem na ye hwemu nso a de ebu amanfo kon etete wo mo ede ebi kura eho yawo nti wo sore ne dua so na ebi ko nananam wonse do ho bra waye ho no eno na no pay bra ya tena se na ye bo se de Ghana tie ene ewo wiase nyina pakese no so won krata no mu no yenya aboafo amo aso yasene se ye mebe mfama 101.1 sompata kwa na no wo hina champon wone sompa empress ekwatwuma esiwanom wo mo de nam amanso emu nyina efa 103.3 takura de sompa edidema no pay wo do ma henkroma no masasepa so a 101.3 do ma sompa no dem na animu ngoma no so no eho ne ye frɛ osebra na behwede ekoso enkrata no mfoni ahode ode atototo akire ensam a eka afi wi a wadwenkyere ebeka ho esanse nye pese menkomeka ye kan bi na won so wo kan bi de aba won krata no ne aba wo wiase nyina pa no so amanfo akeka bi kura achi achi anepa no ya ye tenani mu ama na won so wabo de epo na afi udisima ba kwa ba besanim so oba na utimi di wo bre no so ebro wonsam no so yie ede gu ho wie ne se bia ka akira obetumi de aye wonchi a ede ato sere wa bia pese ode to ne mo ba makasa no ehonte mayen ayese hwene obi ade fata nanim sa na adwenkyerete enti anopai di ahoma to hansa 0260 19 60 64 0260 19 60 65 eno ye bra ye biatum se bra na afo adwenkyere ebre mu bi na sa bre de ye wura nkrata num na ya hwe ensem a anopai edi atwago na fe wonso wahunu ba bia ofa wasem ni fia wode bekwa akwawie esquire akwaba ya eja na dockets no ene dia aba no obese Ghana fo obebobna wombedi yaw ana wo mo yaw bebo ene dia mi se wo fom okay pressure na no nhye da nyedensa but yeah okay entino ye bekum nso na asa story ba ko bi na asa ye keka amanfo tibum ni ade but edru ha ye behwe oduman kuma chame miura akwaba ya so na oduman kuma aboboa no ba bia nkwa su bontene etine firi no ehoboko de abofo no nyina ho ye awurade na dawroma na wade 21st clinic ya che ye no na che se ye ho ya ni sa nokrada nokra pa mo
ene ya wada na wanso wa hu emobo na ose yensom papa no players ni nyina ho ye kama obia gina ne position serious correct one be lazy in boot correct na wo bona no pe ba ne sa na team managers no ene emu coaches no wo mu na ya wo se o matatis ne ye adwuma yie antesa ebewie no na wo kwa akobode enso na wonsa guti ho na beti atasa ai na tesa ata wasa ano pe mu enko enka jangum ready well ni nyina ye ajay ene menhwe ha na menfa chronicle da manim ha daily graphic wa ha the Ghanaian publisher and so publish it ya wodi bia ba e wa ha na emsa adwan so kitabia ne sa the Ghanaian Times daily guide akusiaka tu no and a Daily Democrat. Wonderful. Men so ya postu bia mame and pay yas Daily Post Democrat e de nim ha ya de banti munka jangum na fe ya ngoso usu mu se wonsa ho amfo de oh da bi ya na wa hweye na o be se wo to aba no print no he ya no kre edi ana ya na adwo adwa no ampa tawti oti word no adwo adwa eja ma menfa chronicle nshase wa na chronicle si yankenkan ade bi ene chronicle am so jamo ba me daye mu e wo foforo mu ana dada ya dada no ha okay enra no ko foforo no na wo se yanko dada no Mose guma to so me yenu no san na Exodus no okay chapter number 21 okay verse 24 and 25 wasi yankenkan ho na ne santi quotation no ne banner headline no metumebo say yenya quotation ne to so wia na me de ho no aba na so ohwe page 7 ewo chronicler wode aba ha na mehwa ha mehunu yera asanteman so afo Dr. Frank Amwakohene in fact me hwe sande wo nam hyper hwe yank meka so national security coordinator wa magem me hwe akire ho nso ase me hu national security mpanifo ni bi ho na police fo nso ho ena ne nchen pe ni benkum so Emmanuel Amakofibua okay oso afo hwe nsas na ifuma gudi nsam so wono so ben wo ni nyina ye manso nyankom ase ho nsas no a na amanfo atu na bɔ ne nkomna na wo mo agya ho ade ekonipa no wo mo akɔ kata ni nyina so asese sansa ba bia na nkomna ne wo no ho tuatua no eno so na wo nam ewo page 7 ya wo de aba ewo chronicle mu ya wo kire se no kire se the reclamation no ekoyie pa in fact e de na kwa mu kama ya ekoyie eno nti about 800 acres of land ena ban no ayre ne ho a agye edi afiri nkomana nsam se nka so galamsey fo nsam because galamsey fo ndo ma ye akọ omo ye omusika wi wo de man nkomana e ma sisi nkomana no so ya katakata ne nyina so a sisi eni awu biu e wo mfimfini ne mfafra mu ho ya no wo mo gina so edi aka a kire se ba bia bi ya bi wo titru pa anyinam se wudu anyinam a sabre ya ye ka se ko hwe ugina kwan ne ho ba bia boys ne toto nam no na to ani a wo mo firi wan so a prestation wa na ben hoi nso yentime nchiwan yentime nchiwan railways ho benkum ni fa nyina won yatu sese mampon adane amanfo achem mampon nya asante mampon na meke achem mampon ofiri asamata mfoi na wawura asam achem mampon no adane amanfo udu anka ase kura dia bobu wosi no kwan ho pe na excavator yi won nam so no oyese bi okose ya wo mu twam ho da bia so yentime nchiwan enti sese wamanfo afrese wo montem fa samfa fra mu ho na wo monkoye adwuma ni bi ho asamata mfo kura won si aduru ho ye no so amanfo efre e ho a enye asemkuma adaso ase wo mse san winning se wo mon sase ni nyina aka ho no ahafo ano Southwest Assembly no wo mo ye project kase pa ya sese wo mo di project no project site no wo mo hande e de ama contractor nenye na won koye adwuma so no emfamwa eno nti sane otu ani a Abubakar Sadiq Nimfoni eda Chronicle page 5 yeah we hand over project no in fact contract no home papers ni nyina de ma contractor no se wonye na won kɔbɔ adwuma so emfa emwa ahafo no Southwest mpanifo yeah bɛboa pa na 19 primary school one more school feeding facility ho no eja atom ai eja akotom
ama say asam na kwaya woro ho sempa siso ya oda ho Nicholas Osei Taylor wakasa wo ho na afi upie mu a Mampon municipal director of Nadmu no Mark Yeboa wono so se no kure asam no ate na niema ahye wo ho de nam so kra madam ya Adisa poku a ya oye ketra o fe se ne wa na nima ye pa wo deda wa tim se ka de wa bobi pa e ka aba no nya ka ketwa no na manfo so a wo mo wa se ne dan ya ye dan na shi na ayi fire for no gusu ye nhwemu na so ase huhu bi na ase de di jan bai amanfo ese jama ade bi ate afa ho na om de akoye ayi say bia na no kure bi betumi ade dintina eja ahye ne eja ahye no enti ahonsem no say July ya na fishing household wo mo kwa ahokyere mo say July ya close season ya betopum okay enti sanko fast study wo mo de aba enti chronicle ede mo nsem kakra de aba se mo fo adwen po kakra ya wo de aba ewo obekwa kontem ko yibi gu ho na se wo de nkyene be sha afa nkyene hye na ntuo mu a because we wo mutum a bi aba busum bi no busum yenza okay sebe ya ema no betimi enyi no betimi ya wo munya nyim no mo ngo enkofa ye nyina ye nyim ne mere yen ha bi mo mo ngo yeah na fe yenya fingerlings ni bi kura mfa nye tilapia no kre na mo ayen pa samofo adwempo en wode aba ha sei na wo kire se ne agin arefo ye adwuma na nsan ye mo maba so grafo no Ghana Revenue Authority yeah wonu mu na eba no eje eto wo mo na eje sikato eto okay eto no ebi ya akese eto no ebi ya nketo okay en eto no ebi ya dantamu nanso sabe akwaya se hwene po wo bi ha de fata na nim enu ntini ya wo ye bia no eho to efata wo okay sabe onya ketwa na wonkwaje eto akese na wonya kese enkwankwaje to enketwa ni nyina no eye to enti ye se utua to sene wadwuma yete ye se hwo manu president Kufuor kan sem bi hwo asetenam na to aba hwo wadwuma so na yi wo to okay enkofa to a sabe mpraduasa eye ehoda me kasa fai enkofa eto a sabe mpraduasa wuntimi ntua okay sa ofa to a ubetimi abo hoka ana ubetimi atua na emom obi ho a se yete hei eto a yen yetua no enya to keto a sanso oman na adwuma na ye no enya adwuma kese no kre enti yetua adwuma kese eho to kese nanso obi de wo ye adwuma ese ne ye de yi enye sikabete enso fie bi ohun nipa mobo te sa tati aba shoe lazy ano no wotua ene wotua de mo man no abra esen ko otua to kese ni atimi agege to no akeka ai abofoto ni de to na gufuto no mu no won de wontua ne sa ene binum so wo a ye agege to de agufuto no mu no wo fite no to no wo mu di to na wo mu di eto Ghana mpanifo ni bebre eto nko a ene woni die eno na chronicle de aba ha say no wa chese say sene wo mo ye VAT regime compliance no ekoye pa eno nti wo mo nyire wo mo ho na eto no wo mo nyenye mo man no okay na no say China fo yo mba Ghana ha yenya bi ntua kokokuafo no ka yenya bi ntwa kashi unu ye mo esa eto ye ebufo no ba ye no eno ne agege a anasefo no yebetimi de atua yenya bi atua wo mo ka afa bi mo adwuma mu mo na nkomo bi amede ba no ye mesi me wure kora ho ni nyina ye to mo enti wo mo anyire wo mo ho chronicle abo ma ba so se to de wo mo nyire wo mo ho no wo mo nyige pa na eja me nkwa akiri no me hwe quotation no a Exodus 21:24 and 25 no na me fan link it to page 3 okay asam kase bi da ho na yera Christian tete ye ho no nimfo ni bi da ha police rempema hwe papa no mama ye mo na ba so se bibi wa GP achi a mo me mfa ma no yeah sansa wo ye adwuma so pa ne merante ne so ye adwuma prosifo no wono mu ba adwuma pa eja brofo no se nti we no beka se police mu no oye G dash O dash A dash Tiana we goat Ghana press goat Christian tete yo no the chief corporal okay chief constable we press mu no
wo bo adwuma se wono ate esi fom wo to ameto yeah wo bo amebo na hwe quotation no eye for eye tooth for tooth hand for hand foot for foot burn for burn wound for wound stripe for stripe aja me nim se wanya twi no wo ho anyone o se anyone see anyone na mu mo esensi esen na mu mo nsansi nsan na mu correct one pa enansi enan na mu wonderful aja ahọ na afi yemfa nko page 3 okay chronicle mopping up the jungles criminals open fire police respond hey aye who di see won beta wasa mo ase brodi ba wantade se kuturu mente kita won no wo mo nya ye behwe ade o oto 1 obeto 10 or the 0 be kan 1 ho am na 10 na hwe o de ja o de hwade ene ewunim hwe ka tragedy segua pa chotobo sa we ya do nun nan na ene fa 24 yen kwa do nun num 25 ne se dey o hyensi o hye anamu epre kronsi epre kura na mu epre press nya fa ho adi ntampiensi ntampia na mu se wo to baje enano se mampani kan se wo wonni ma de wa foforo be ko press fo so no wo to a woni be ba wo so okay ena aduru ha no na wo de ya wo ko page 3 ho no a cartridges a wo mo bb cartridges wo mo to bi na AK47 aboba no wo ma to no ena akwa no mo kunu no wo da ho no da ho no one what down on page 3. Press for na bono bongarat. And the two no moto no as the commander be kata number no so nka betia fast. 24. NR 24-NR 8767. Atia so 8767. That's 24. NR is another region. Na moto ni free by. No am dey abedin samone ma press for abotu e dey akun. Enti honsam e wo chronicle mu. Enti say Udi sia do be see see edi kan kasa yen yamfo nsege enti say wo de ba ye beba udi sia yen so ye besi papa na prosifo nsem ye ena ba ko wa akiri chronicle achi ho no na eno de bia ye bewi a na ye de ato aso mahu letter bi letter no was dated far back as 2025 yakwa presidency every Ghana Immigration Service okay eno a metesa aswafo of fisam so akomom na vara pickers ma akoma ko 20 wam se enye ne hia I am one of the misplaced priorities na kata na mebem se na no o mo komo na kokofo nso bio wa no de sa ya de a wan taaye na wam se enye ne hia na o mo hia de ba biom de mtibeto nti aja de atwen me letter no we kira ha wo de making kan letter no we we kira ha ya me bo letter no so ama into de yenkomra wo de mo nka makoma anto amyam mahama case yenkomra adwo enko yemfa the Ghanaian Times the bokata na ento so ematie for na uko kratafa etoso miensa yewura kofie ofusun kansa ena nimfo nyini eda hanum sei na beye efri na wotwe etwa mu no ana eba ne de yade se wo trendy ye pa na week mu a wo Monday no eba no no wo trendy pa ni na ne so mampani John Domani Mahama adarete se nhwehwemu sronko enkoso National Investigations Bureau for wo monye investigations emfamfa allegations bia Kofi Ofosun kansa ebeyeye ewo SOMPA kasa fidie eso ya eye wono ankasa ne personal opinion ene ne comment ya obepa se yese wo share scholarship secretariat for womo edwuma ya womo ye ne ade a ye wo scholarship bebre ho no amanfo enya esua ade wa abroche ne ade a womo to okay womo to saa time na Professor Kwabla Abuchi ene tie dwam ene wo bisa nse na asam ya wu ken se ne ye frɛ wa adan no so e ade a ekoso enye bia aban we apen so e ade a Ghana ha ekoso je say obi eni ho no ma se wachi obi kwa akoto counterfeit na wo say e kwa ben so na afa ya awoto counterfeit che bia e very difficult so be kire se nipa no kra be bo wa mane na enne ho ba asem ne ye ka se ye pa dance a nipa na wa be ka kire wo no enya de obeba bonti na be ka se o eyampa me to no wasi mesi ho ye je misika sei be ya de a ekoso
entimi emu ye ni ngusu nti san komo na wo bedi ye no ene se omampani John Dramani Mahama se da bi niema bi se die yetena ho eye nhwehan a enye yi nti esese air before wo mo ye investigations e wo sansem no nti ye ka say the investigations no wo ma hyase e ho asem e wo ha say High Court sets 2 weeks deadline for no case submission ye yewra wuntumi ne mining case no e ho enkomo enso eno no na yenko kratafa etoso enwotwe ene enkro no mampani abedi akire he excellency Professor Jane Nana Opoku Ajeman wo kire mu se ebredu se yetimi ehye emabunu enkran ntichu ene emma ya womo ewo edwadie mu na wo se small and medium enterprises no eye enwuma adantamu ene enkuma no ya na womo bre export kra de edin obu ho no business na strive fa pa opese anka wo tire mu ema ne ekọ beyond Ghana but akwakoye din eno na aban ayen hyehyɛ sɛ wɔn betimi aso sankrofo we yase wɔn de policies ahododo no a ebetimi aboa saa enyuma no na etimi akonkan enti wɔn enhwɛ omanfo anim wɔse NDC aban yi die ade ba kwa wɔn kaayɛ sɛ wɔn ba wɔn bɛyɛ youth empowerment eno ho anamon ene wɔn ahyase etu no ayewa so West Municipal Assembly support PWDs with startup kits enti ukopie mu ewo ayawa so West Mensin Assembly no emu a eyade se enipa beye adronum 954 ya wo meye omanfo a wo mu adi dem sebe na yede niema akwakoso wo mu asene ya totototo mfidie wo mu esese ya wo mu sika wo mu a esese ye hye wo mu dwa ene ye honkro ne banyina eyade se wo mu akwakoye bie ede ama wo mu enti so far de wo mu ekire mu se nipa wo ma benefit no womo edosun yipa ehu emfonyini ena eda hayi ya krata nso afa bi ede aba anopai ewo times emu na aban ekire mu ese about 800 acre ensase ene ye reclaim ewo nyankoma se na sansase ne nyina no womo ebehwe atoto se de be ya wombe develop sansase no osofo ya wo hwe ensase ensem so Yewra Emmanuel Amakufibua ene de saa ensem no etu James Obrempong edikan ebo so na yesi inflation adrope aba 3.8% ewo January ni mu na in the past 30 years no eno ene ye the lowest ya Ghana a record eno no manfo dodo no a di hu nkomo ne yesi inflation na ada statistical service for no wo mo adwuma nyina no ana so omo na ye aban kunta bufo no to omo kunta wa na ye de aba inflation a drop say nti womo yi ne ye just womo susupuno na no womo ye ana say sen himfo no aban kunta bufo no government statistics no bosumi bia wo jiska omo bu nkunta ema abano timi bubu nkunta kire se de system no etie ehunu de hyehye ebotomu a ya yese eni ho nyina timi bo ho amane na wo mu twesikato aba wo se wo mu ntwamra no wa wo hwe otirimu abo se toyi ye betimi atua na nso ya ne ye kasa ho enti Dr. Alhassan Idrisu wono na ye government statistician okay sa word no bo no anye careful abai kunta bufo penyine eno no wose wo hwe December de ba ya na gina 5.4 eti January de na aba 3.8 na chesa ban ya edwuma na no na Ghana fo bi kire se ye emfa ye hu ye hu inflation ye emfa ye hu inflation abafoma ye pese ye kodwa mu a ye hu ye pese ye ko supermarket a ye hu ye pese ye tua fees a ye hu ye pese rent a ye hu wom transport fares ye pese ye hu wom okay say inflation abafom nti utility tariffs ye pese ye hu saa drops no wom ye say ampa inflation ya almost ya drop ya ampa say wontimi high down wo kro imu ya asemo wontimi high down ewo kro imu ni titu pa ne nkran ha akra kumase yentimi high down wonka atakura de nka atakwa yes
mate said these days takrade and so rent easy enti no inflation no ye pese ye hu Ghana force one person more experience now my bia no ha wontimen na se kane na woto e bia jene bag bako 2000 Ghana cedis and now be ko e bia beto no 1005 and 1002 and you who say inflation a drop yeah badie eye ya no ma be robehye say emfa ho ye wo season di chupa ni nnuane no yeah say nnuane ye wo season enti ene se je na baba enye inflation bi na be influence no ento si abu eno so ayi so na otwemi nu na ekọ enti saa na ye bekoso atena krom ha na no bi busa me se da bia se yenya yetimi twa ba hwe ano eja sadio no bi busa me se what do you do for living what do you do for living na ka chen se okasa asama me kan no antene de ba wan princhiri mu what do you do for living yeah so tiasi die na ayo se heya metiasi na me wo Ghana he yeah die na ayo na busa me say what do I do for living yeah asam ni yetiawa Ghana ni bia wo tie mi ntie ni ye what do you do for living yeah you live in Ghana for living in Ghana alone adwuma living here in Ghana so what Ghana hankwa no adwuma bia nsen sa adwuma no esanse wontime ntenemu abra bibi ma ho eja abra wonya bibia odan ka sani adwo ka ma ye din no eja enkurase kronkuma mu kra no anka ye free wo ba ye se dan ne bo ewo from kanu nka 20 Ghana correcting behind dan ne ni ho sa ene galamse enti etesani a woti East Legon na wo hand dan ewo akurase ya na kronketuam na osi living in Ghana efo enyefo eyadwuma uria light bill say edasan say every quarter ye to light bill ne water bill mu enti menya adwuma bia eni kwan se obese ye tekura wo ye nchen oti Ghana ne nko ade ye adwuma o ye adwuma oti Ghana no keke no nko ano eyadwuma eja asam no o kana obi a wote nchen no a ono de bosome so a obatena ho sane ote ho a wanya hwe nso no ne wofa wa aban mu ne na opposition inti da bia no aban ne rotate ma no inti enka no obaba bedi watem ena ne wa aban mu asabre odi de no obaba bedi watem sabre on boys and girls na se wo mosin ete ho be fra bedi atem won baba talk ne so abedi atem sisi a na so ne aye kan wo mo anim se wono kransa no be fra radio ne so abebo se ya APAM DADAA no se ya ban we o baba bo abaso isu ofirifie ko shafuom because wonya tena ne dem ho na ne fie wura krati obetu no wadeka enso wakọ shafuom eno afra ka se echi anaso obeka se ejo wono ayawe se ne botom enkwaye living in Ghana is a whole stress and a big job on its own. Enti se mind bit say wofa esa de tariff betwe enso say ya de niam e ba ho ene na obese so tro mienu e ma ne hane no no e ja me ofa de na ode ba titru pa na bi memu no e ya wake up call e de ma bi man say umu obi bia me ofa krom obi ni ho me ofa Trump e ho ye nua prekese ho ye ntu good bauxite ye ntu ho America the wire SCA ama in the next 50 years I was want to wire kra na America wire ya ne ho nkire no e about 52 states of America ni nyina ne ho nkire no 50 years oti ya tu ayo deka oti ya tu ayo etu crude ni bi science safari ha kwa amano ne no akọ refine de aba wabreko atama na akọ fa raw crude no de ba na refine nya gasoline na sefo nyina wa ha ne de wo safari ha raw no na de akọ abrochire no akọ na ne san de egu shape so san de aba oh yeah correct enti eja eyina ye kan de improvements abam enti aba wo paper mu no ye pese ehu okay ewo ya setena mu wonim se 2025 as of June ho baby na nkrofo bi ye ranking
unim say out of 23 African countries no na Ghana recorded the highest cost of living at also 12 no housing transportation Africa ha na wiase na cost of groceries healthcare delivery bro Ghana enyanwa se wo na ya dodo esanse yare no kura hyehye ho na sikani ho a wontimi nya apomodempa emabunu no ya na ye pentem because ahokyere ya no kre ahokyere ya papa come ya inti nipa no hu enya ade bi ebema na nya ne ho ntem ebema na nya sika ntem obenya baby pade ne tiato obetimi akwa aba kita ne ka kuma bi because enne first no ne yesi obi to car na luxury uhu se obi etwika na eye luxury nipa na nya ne ho wo sika but enne ka no eye necessity basic necessity ka ho ehia te se de ehia phone no enu anopa na me se me kwa akoya ade wa akransa ma ba adwuma na me kogina akwan ho apam me se se de wo hodie na free taifa ekọ circle akra ekọ akra free taifa kwa akra no na me nya aka na me gina ho enye se cars ne bi mawu ayema ahokyere ntino wo not senkani no mate ne ho kyere no ni sales kura wontimi nya no wanya bi ato ho as savings entie ne se wo befa circle ai taifa akọ akra no waje 8 cedis no obefa akosi barrier no waje 4 cedis 50 pesos no wafa free barrier akosi achemota no waje 4 cedis no wafa free achemota akọ akra no waje 5 cedis okay anu so strategy onu so de benya kakra exactly enti obetua 8 cedis free taifa akọ akra no at the end of the day you be paying like 16-17 Ghana cedis so opentem a wow. Enti imagine say wo ka kuma bi. Ena ma sorry, ena ma sparking ma tumi ka. Nki mekwa akogina kwa ho ama obi abebi sanse mu na kire me. This e bi a over say traffic na abedi. Yes, enti nkomo na ye bo no. E ha adwene. Enne healthcare me se wo bi yare, onimpa se wo yare. Sika wo de be ye test, enye se aduro. Test keke na a confirm say yade we yade we so ho yese ni ansa ne ya behwe no sika no kura wonya bi me se wo be kwa adwuma Monday to Sunday di obedi kura eden obi ye adwuma onya kwadwofo wonya kwadwofo wo ye adwuma Monday to Sunday enso de bia hantuma for how long because sikara kra wonya no woboaboa no afi ne beso no ne rent se tie nie ni obeyusu e wona setene mo mai ne rent se tie nie school de mai nkane amaye me se ye no ma yusu prepaid no kra de ye bre woto ya na asa shrim ekosa mframa woto ya me se enu na madam bi ka cha me se wo sese said your water light na bo so me ne beso no water light be 1,200 make we teacher ni na ketua na be 2,500 enti de 1,200 ye nkania rent maye ni obedi maye transportation maye no wo abusua maybe we Ghanaian times Daily Post de o post by no say mampene His Excellency John Dramani Mahama waduru Zambia mamu na one ne do yire nsokura na nam hu se ma memfuni eka ne die hu na wo mo maye babai na emu no wasanso de aba betoa gold board for bra wo mo ne Gold Coast refinery se wo mo to kese na sika okodo wo mbe nane no wo ha eno ni edi kan kura wo mo nana wie ama yewura atomba forcing ena afi yewura samija mfi wo mo nie ena Gold Coast refinery for nso ni wo mako bie so akere wo mo nane ye no sade esi koe ne de wo mo nya firi mu nyina da eno ena eho ama ne Daily Post aposu bia wo de aba na sade reclamation ne koso no eno nso wo twa bi bai na maboso nti me ne kura anko ho yewura Chief Justice Bafo Boni ni mfoni ne da hai na one day wo kasa de akere Ghana Migration Service for ena wo say
kwan ya China for afa so anya kwan aba be hyehye o man yi mutituru ene galamsey size ahodo no wo munye mu hwehwe mu mapa ema won mo enhunu anopai daily post aposu ye no nso ye boso e de ama ye chiefo na kotoka wienhye ngina bie ye ho nsem aye ne won krata mu ne amanfo anon na political historian bi ebusa se ye de ade eto obi de wabo bra wo man ne mu a eno no eyen kaidum papa na afoforo betimi afaso asua na eyese ye tro no se de no se de kasa samampa ne eto na badin na monya de ebia watu aban aguo na de woyeye no se wo ba ye mre mu a enya de papa ya abonefo sem na ye be so eno eye de ebiso nka anopai sompa ye boso e won krata no mu na ye de ama ye tiefo a wonu mutie afidikasi untumi case no enafua dunan a ye de ama won no nso eno nso eda ha ya ye boso na yewra mama yarega don kase wo Ghana mra se badwafie wo mo ba no dani waka asem bi ha saasam na twetwe aso na wo de na nampomati ne brofo yi na esquire amfa nkwa mra mu nhwe se edilo ampa wo say the Baumia that I know NDC can beat him any day. Mama Yarga on MPP flag bearer. That's what I'm saying. As APAM. Dada noa. But Omia wo ni mu no. Hey, o we pugra chini ebetimi no. O pe kura one teaspoon. Enom Atlantic Ocean. Emanenwe. Oh, chini ebetimi no kra. Enje eno nso ewa ha. Na mampani na ne pen ano so ko. What are you? What is the assent LGBT? Wonderful. And that is one parliament on my home maybe. What's it? The idea is several guys. The pen saw a person. No, I'm a teacher story inside the film of course I can't way news. I didn't want to say we had more parliament am dey command. Mo nyeye. O so ma wie. Wante. One more pass. And a yanti. So more they are done o. One ko break. Omo nya ho ansa no mo ko break aba. Intim for job san be kan ho asem. Ye ne intim for job na kan ho asem wo mfidie ya aso. Omo free break ba nya enano ebnada ya no enno nansa no omo free break ba. What is obi aka LGBT ho asem parliament? Da ko hwie no. Oh, sana o hwa nkomo a na opon chicheku no oni ye dia. Asemi enya sana papa ikan. Wo ma ji atoma wie. Wo ma pass. Majority Chief Whip Roxanne Nelson Dafiamapo says a future John Mahama presidency is prepared to immediately assent to the controversial LGBTQ bill once it is laid before him. Enti omo de omo wi parliament ho masem ni nie. O si aka few ye din. Enyo no na no beka se na no nkofo ya wo mu kodi nsem wo independent arc issue onyo no beka say AI enyo no kro ye ye fact check ehun sa nye AI no no asa beka we ye be gina di yes no enu ye daily post wa and pay post no so said ye mampani duru Zambia wo musima na kwaba ne mfoni nyina no unya daily post e wa chiri right Mame fa kojobo nsudie ba ko tew na afi yenko refo na hyase omo bom kura Yewra Henry Osaya akoto se eba NDC dia obi anim no na wose se NDC fo niema beko ya momu 2028 a wo mo nkofa Yewra kojobo nsumma former KMA boss se si a Chinese ambassador wose kojobo nsu na the right candidate so scared o project no hwe peteta kramu a we also wo project no wo hwe a wono na ye be boa manyokuo no okay Yewra kojobo nsu as flag bearer okay o hwe adwuma a waya na se din ye buba ye na nko no de na nka wo gina chire ho ba kra nka na o memu mpo amanfo kra adwene free ti amanfo efrefre se o no be boa won enu aso nkrata ne bi de eno bae a wo che se sa asante factor no so munye bi free ho
e de be face e be boa won papa Samum and omu we kura de Dr. Kwabnado fo nso kura mfoni ka ho ene ye wurawu ada akonom nyina nso de bai ena wode wura kojobo nso de be ka ho but 2028 na be tough. Oh, come on. Yeah, be tough. A be tough in the sense yeah. Esese NDC for candidate no. Esese oye appealing. Yeah. Ese esoni pani. Ese ne ho ye Ghana fo akono. Sa what you say na omo marketing no so yie. Marketing ese omo ye ni yie. Enye sa de a. Unim say apocalypto actor no. Gerardo Tarasina. Wato na no won say do. Enti ho asem. Enso no akwakoya rehosem. Yeah. Daily guide FB dia banti yen kokko graphic de kitwa bi ba ha Dr. Brian Champon we be start thank you to okay thank you to what dey oyen so am here privacy okay now you guys say 18% therefore wow yeah na say nyon na we ne sani ya wono afa no ate asim na delegate abọ no homodin say ama no okoda wo mo strategy ana so General Chairman, so Ogusu, thank you. More than 1 year. Messi. Say, make you crament here. General Chairman, thank you to more than 1 year. Onu kura kunyi. When Susu thank you. Asone ni abroso. Na ayi na no Benada na simbi ambeka ye no. Egusu ko. Wa mo se sane funtu wo sa batatwene. Funtu wo na sai Dr. Mahmoud Baumia no. Enko sa batatwene na po. I confused. Mama nkwa ahoma no somra o de break na me nkwa ahoma no somra udi ni bia wo frefi opani kase ompa on 43 nyame hu ye mobo na wonso e nyame de ogusu hweme akamo ne o mampani dia me akwami mo mampani nko Zambia se tie bia wo bo de ade pa bi beba na ye nso egusu sonsom pa ne nto de kan wakoma to yem ane sompa de mo som na opani me fa wakwenye siche du ashaman communication men so amon kaino na honorable Mr. Brown Forest Commission obojuma na ma di indibin akuga omoso adwuma din yakopon kom na me chairman to so jaruko leadership still maintain na still maintain kujaruko incoming regional secretary ana bibi moro akwatia no so no an ye de ne cover obani wa na o ka se o mai bi eba kudoya ana so ya ondo timi aka se omunto bi a be 60 years ko am ho nchiro SOMPA obani me ni wo ka se wo ba man Ghana enfie wotwe a etwa mu yetu oyo wa ha oyo fan ye obi enso enfie wotwe ni nyinara ye timi anani anwa ba kompo ewo man mu wa dom po ye ti anani enso abon we ba ye no we do 1 year. And now we know every day, over 21,000 barrels a day. And yet, pass. Young men, some bano, why young to your path? We have such a bad terminal a day, I'm on my year. There is a coming here. And we are going to be seen about the Kenke party. This show, I see who come over the Kenke party because what about the seen. Yes, I am no man at your year. Me no work as a pensioner suka aye dey you wan to ho aye man bi wu ye say ni ma we yi aboni we ye ma bi say ni po we sori am ma ba so mo akizu aban we and inflation asa afom because of on to your panty aban ye ma na ba so na bibi enko ye ye support no no ye ma ba na ye re no ye senti binka obi to aso obi wo so de da wan hwam wudi ni bia ofrefi hello oh, so we didn't be out free. Some penny. There be on Tianka. We didn't be out free. What do SOMPA? Well, yes, of my medomme, SOMPA can be. Oh, so for my medomme, SOMPA into you and the pay the mobile juma. Na SOMPA for the even a catcher. The bumpire say a jellyphone number 2 my there was SOMPA. The monster quality papa. Linya Bema,
As I never made the 2 costs for my more. I have to say the same in the neck. And for the total driver, any 80 or my own. Since they say, oh, quite crab one, so let me fuck to do me. Or to make quite a motor. We do a motor or some your contact. We do take or to make quack and to be to one. Let's see and say, so we check the VCD and ATVC. Let only them 15 minutes. Na transport ministry mutu betem say na you have to see how my phone or my phone. It is a just driver the corner. No mutu de anso ka te beton for na mo. Me aton mo na mo. Me aton bidia ma wa. Ma de do ko yede. C'est là do. En Canada ka to ste ga na kweti ni di be na wo. C'est le auto vous spécial de 3 days. Special asa. Sompa. I can be down for. And let's try about we got for where they are so saying, let me say, million before the ACBR reference to the Chilean Kabul. May 22 is a similar me at the beside the new pushing the phone. Now, what you are coming on, I don't know why I am 2028 from getting back. Then you have been on him in metro. So, would any be our free fee? Where 5 p.m. Achimakotia 5 p.m. into Manincham and Jumatia Mobolema or Magana. Yemo Mikima, Magnesi, you say, Quarrison, Mudi Agra, Bebekuna Mustation, one back of 4 but maybe Trave the Suchiani Pabe 87. What did Latanapa at Betmani Precon? Yes, sir, which any Pabaku, maybe Alaba, what some snow, Obisabasi. Monia, Maminko, Master say. Yesterday, Ghana need be a funding argument too. What's on that mocha dollar? What's on that mini abane cast who Christakra, Unaka, Grana, waffle? No, correct. Get a 2 dollar above from, petrol above from, diesel above from. I dare not to me for a young from ye who signed never soon as well. Check, you better contemplate you include a Pitomwa. For yes, said yes, it's contemplate one kind. Yes, Ghana for. Dollar na aba from enko bia bottom Kenya do after the fall for you put it on say the tito na do one kind oh the be you better follow a phone wa for bia you better one kind about no correct and the dollar na aba from so fast one say to me for you na so fast you never so be so e ye ka ta so asem keke enko bia bottom into the you na ban we on why yes san when you obi to aso obi e wo so udini bia ofrefi patronic impose on ekatan so mpata chima ken yenti o no me ase mambo about na me channel mapa mabona no pai na me chen Peter vice chama buga me chiano na machia Dr. Mahmud Bamia me kutuma ntrenkwa na tuna so na yen kambo me fodo akuma bako na 2028 Mr. Jomama President John Dramani Mama to Papa here in 2028 MPP abanye eba sema na mo kana no ko to because yeto yes inflation ba from inflation but yen so yen man mu inflation ba from no ye wu de e first na te direct inflation so nobody to na ko to fara na e SOMPA FM. That's another document you're born 5 cities. In that document, you're born 5 cities, 7 cities, 8 cities. Omatito, Omuntato, Zambia, Omutu, Nanyama, and go from I say Dallas, was rank, I say Dallas above Muma, and Tanyaman above from Train Yamane, Echo, and Tiana Yetiman, dear Fasune Yatu, and another young vehicle like Berasem, Suran Echo, water Berasem, Suran Echo, and Joby, but don't have the pressure above from, and Tianton, Frena. We dynamic in go to me one day, echo, this and pressure bubble, nay, a book, ma, young so yet, man, on my head, and my bottom. Well, Bibia, you too, I know, more, I don't put up, you too. They say the access to a marum, and I patrol, and then for patrol, the beer and was the above my cousin, above for the direct above from the you for to be there yet, my friend, ye, Medas, no dear king. Wouldn't be our free. Bro, like a phonama. Yo, I got go. Me patch phone and me casan. If we uncle.
mi brother and wana ukila mi ya man ram kafra na practically obekasa say MPP for ye ba ye kasa rough na ye yanko school da na say senti yes say dakuru ye oni say program no be in English quality obi an local language okay because me say we are English I mean to be free ye oni fa be belong to me free no mo so mo tibro for mo be kasa ni say why ya mu ye be select quality no NDC quality me say ye mu bi ya kasa already say ye wo NDC ya the play na fufu won say utra ya obi ti say Rose Ashama who so Frebium Joe catch the no money kese the brain no mun kasa bi and so ma kan mu ba fufu for no ba mu didi atem sai ni fine brother ni ko ma sem sunu ni trust wo Ghana ni koti ya ya see tell me koti ya ya see me koti ya atema mi kan say ya see kotoka identity the yes sadi no mu be kama ya omo si kotoka ye oye ku ansana obeye president no mu sadi na sisi ya besere cause brother mi no kasa sisi ya ukwo kumasi sisi ya kumasi ipacho baba yara pacho ya 34 ipacho ukwo kumasi sisi obenya angwaga ubenya fanti new town ubenya andora ko be great na kumasi so bi kasa ikra hankwa ni ba muti obi ayeku anya mesre NDC for say so mo ti sa kotoka di ni wiye pe omo mla Rollins Park esa say Rollins omi su oye ku asa no be president and so man sa Rollins Park ni say tran because uko Madina setia Madina uko setia your Rollins circle e bi trans wo ase kotoka su SOMPA FM e wo be makap woni say be makap kotoka school e di e wo ho mo friend kotoka school and so mo ko se sadi ni e de le ko su yetra e le koko fo ti ka ye nyantia ama fu break and this is quality of bra we for mutrahano who more matumanye and the Joe wa drama party way a branch Joe oya to manama position oye and this is quality me katre mu quality the day that for me that for quality and this quality almost 15 and the yakoto nya yati no na for amu ba ko promote me mom to party wa ifa amuba ati se mo be kata ni akabi mamu mu be kata na ma frɛ wa kire oh efo say amu ba ko bro na we afa mamu me da se udi ne bia ofrefi tro 40 se ofo mo be na mo amfa mai mo na be frɛ wa chi en kata mai kata ma ho ta mambo papa aba uhu bia ye de yehu o kata wa ni sa mambo papa uhu a uhu so da me nya be ma ho ti se e be kwa benye ni mo e ben enko me da se wo mami akwenye mami ma ebe engineer happy 4th birthday yankopon shira na ye ne da no o mani ni bi penyimpa amen embo my Ghana amen me nya be ma you see I me nwanwa yet your my Ghana ha inflation ko 54% e hu ahu tire ni ahu yira Ghana for kom yet now my for 8 good years na ye hwe horror movies but then you say that's all so what you say me kai 2023 Samsung A06 a me toy 2000 so what you say and then inflation ewo we no and no me kwa chimotamo A07 ye won the name sin ya me use no and 1313 cedis ye 2000 ye 1330 every 2000 say akasen did the crown say ye yen kan kura wo mem e nya chum sanke nya chum ya do mama $1 ni petrol aba fam onu no be so driver ni se non kan che driver ni se chinchina men si unia that is why senior me nya ba so for mama ka manage ho also wa akisu gam because enye abani na ka che truck driver ni se o fasi do me o ko circular ka se o kwa chimota so what you yen kan ni kran che ko ko fo ya ka se yen chiwa bukenya esa amamo boni mo be ko je ko syndicated loan mu yi na mu diskan ye ni amope e ma ne ye declare se ko tia koko ka ye ko scan when na e fan ko tia e ti me yen fi no mu bi se mu ti ko ti take koko fu achi ba be ye we because you the reality on the ground Ghana for your so assurance ye hu nye mu odro mu ti ba mu da be ka che se en na mo ye to ni sem 5 kilo rice 65 ma pens na to 110 Ghana cedis Ghana for ni ye yo enya mu da ma ko fa ba o mi amu so ba ko hwe egu no mu ba be gina wa ka nya me hande no we SOMPA FM. Asema waka abage ne si John Mama ni pen aye ready. No ono to me no ni majority that can say bill no it was an act aye wi
Omanpani bi a wetom no so on sign. But according to the test too at the Supreme Court. So when they ask you into any offense, a resource waste of our time. Next time we hear you in Sankebetinia. Another contest at the Supreme Court, not Supreme Court, Parliament are passing you, not the Omanpani will not be sign on sign. In class in the pen, I read you. But that's it. We didn't be out free. Hello. 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 Ejanimo. Hey. Yanko, ya jo swemu. I can see one crowd on the end here one way. And you are not by the man that I can hear. Yame, I be a man. Michia on no pay. Never come your phenomenon here. Incoming national chairman, they can come where to walk as a papa. Over the chairmanship of Manua. Obey deliver. Lamincha Chris Lord. Also, you for Canada. One thing. Obey me, Jumano. And I had just after Mohammed. Or also, what share Jumana pa every madam. Yo! And a family who papa. Ah, are they? You was your baby lad baby, I'm a minion. What do you say? Your baby lad baby, Pambuja, why? Are they? And the research about Papa Banini. Some of the children have been and so Yazaba Gina Paya. You may walk to Papa. And it's our by we are. What about now $1 cough and a $1 cough on $1 cough. And reflective beer, a judgment beer. Ah, Hobano Catacasa, the Bango Channel. Judge my packet and your good you because I'm a time yaso. What are you? That doesn't mean because a Dawura or Virginia Diana. Yami, I don't know if you meet yesterday. I know the among you. And yesterday, I was to cut in one and go ahead and then the Yamu. But I am more bad among 2 million. And you'll be bad among opportunity. Could the country airport, what I'm seeing? Can you be out? And go away, right house. What a baby idea, Munimano. I Wakabush, you're not too near. Go about what is done, and on why. I dear man, yeah, what chilly or my woman, you may be able to yesterday, you know, for Momonia and to a 2 and a yamode. We are charging we have a cover to my way more, and the Sakotoka, and the other network, and the enemy party. But I say, and no, dear gentleman, would you be a free? Pato your family, Sammy, make a safety take my bullion. Touch my into Sammy. Pato, a fellow, our good. Touch my hour, Sammy into. My love. I made that delivery, Namatia at your phones. Now, Minia, Obi can't say, Yawayo, apparently, Bass or Bano, 8 years, 1 years, Obi, near the other. Why you no Minia, find me who yet. Then come, I Montaniku for me, why you know. Castam, no, Mammy, I'm a big ladonum, Yaman Fanny Crazy, almost I didn't go to the year, wire, Emma, no better now. So, almost a star, why you know, your new body, a modified, yeah, busy and next. And now, now, because I buy the past 8 years, I ask why you live here and why them this year. And I'm not a Ghana for Yankana. And I'm Ghana for Nokreka. Because one of what you are in throw mocha propaganda. Yankan cocoa, multi young first say, Yanya, you say, yes, and so much means you have to tap walker. Won't mean you cocoa. The banner I could afford to call a strike. They say I could afford a court strike. What to be done? It is a new money or I can't, woman cannot cry, no, send you being cannot cry, also cannot cry. It's a woman I cannot cry, not mine, no, me da se eno de echi abono yisifo nyina mayen udin bia o frefi masom live from Cantamanto orobo yentiu Ghana mo apam dada mpacha ho ye de nyame hu ye mo bo orobo yo akafia na free fa bra mo brepa oh yo ya fra free nya kafra so me pa cha me chia mfanifo am wo tide ho nyina ema no o nyame hira papa me pa cha obere ntimi monitor we you SOMPA FM here Rubakra Abanga
Obia Bidi. Wafa no bagawaya. Untimi take. National chairman. Wacha Jakon. Da opefe. Omu ejranja kenken pa enkuti fi. On one echo. Bra champon. Papa jankupon shop papa. Papa no bono modern. No when that all got junkie toes. Except for Papa. Mpacho running mate there. Bra champon one monfanko. Opening me bought a toffer. I want our gun ha. First and a petrol boy deno. A good for the time, a petrol boy ding. Me take a swa, density. And next petrol boy for full inflation come may quite a Ghana, may buy 25. Papa, I'm a young woman, and yes, I'm get well. Papa, President, get you here. That may cause a could look international airport. Me the make woman tears you. Being here on mine, I ask ocean yet. Because the Sanko to International Airport. The party is free that way, and Rory and Chess the Sano, Obia and the Sano, Unquan, or the Obet the Sano, Minim Qua, Jubilee House was the son of that thing. You get Jubilee House, Frasta House. I had CBO Necessar. How many young women were doing anything? And now to light ya, Nako, you just time more, Oba Tadi, you Bobby Sands and Wakofi, what a message I could look at the national airport. You, Medina, I can't be a Manaka. And to you back pass it. Mo, a cafe uncle. Abam, Mura. did come on in town. I'm in town with my phone in an air. And 24 could say I to Abama. When you are AMP to the Abam, put him, baby. Joker. The American say, I am not in NDC for all. I'm more new papa. Obi to send me a paya or make a say, I'm a more papa, and a BB a cosso. Share, another time. A blanty, it's me cut say, with me different. Now, a bottle of 5 city, 7 city, our Padina. And me buy a mobile baby, who say what can want some of that. So, the corona will cut the 7 city. Mama by. At the time, you're not allowed one and I was able to boy a day last. If you are possible, sound at you, eh? If you may go one was in the cafe, I would your hotel and auto. What about Mika? So, my dear, that time with your mamma, now can you win your beat? And before you are the better money or not them. SOMPA FM. Appointed here. Oh, and now. Also said a Fidei Apua Nisuku, a Jana Nisuku, and then you also hotel. Yeah, Boka Cafe, and electricity member, also dollar conform, Ubasku Fizzy, the Timitia of the dollar conform. Yato Yogotuma was the dollar conform. Okapoka, Nebonia, of the dollar conform. Where you more memo, and Unti and happy before, Yaka Wabu, Yakoi Dr. Mahmoud Baumia. Any happy before now 2028 the Fabia wa we no say your mama no ya your beba Me da se udi bia ofrefi Ante Magio. Ante Magio na so achakafra enti Anya hwe ana me say ya achaka no obai wa ma back pass na wa twitwa itwa so kakra enipa ne wachiri bebre if is some pankrofo tipa ni nua be ma ne America ne say NDC eso no won dwom ana so MPP fo dwomana ye nyina ye kodwom ba yenim sa niema na anya fo sade ye won ka no aniema boye den ana ukogina ntosi mako bibia boye den na na do time sane na ye to mako ni ntosi ene saa de ye to no what the dollar so na ebo mo ho asafo nyene aniema nyefo ene bayira ketua ukoyia ketkete ne ye 30 cedi de ode ama okra ye 25 e boye den on fikrin so a modima adwumayefo na akatua no monton akatua fo na wo mo je na eno a no mo guso dia enso ba bia wo je na akatua acha 2 weeks kurenso no wadi awi eno ne ye pesa ban ne class no hwe no toto ne ma yie amatima mu fo ne ho do won kakra ne da men kaso betimi ya ye ne nyina na emom wo ye bia ne ye ho se wo ba ye we na wa ye se hwe kokko bodo nsemo eda wa won twa won ko ye ba na ye kokko ya foka also ba wa be promise won ye be sra ban no won man no won hwe no toto ne ma yi na se ne ye kan ne ma mu odin lord fa kura ya se mu lord fa enura wo ko filling station petrol ya san pagem kakra
wɔn hwɛ nneɛma yie na nneɛma nkɔ yie saa ɔne nyame nya adwuma me nyame to aso antema ge udi ne bia frefri me de utwa to Mini amachi ni edi kan. me josu amu Odada. miura Apam dadai. akura Ba ho te se ni edi kan. nyame hu me bobo Me chia SOMPA dwuma efu no nyina. afrifa nyina ya josu nyame ne mo mpa bo ne ho ede papa We ye free for kantamanto. afrifa ya hu yenko Yo. Edi kama me chia papa bo achi eja ko. Won ebe chairman ama MPP na ya ka ye ho abomu nya beji amamu ne free NDC dem. Ye mpese me di ka kan se isre MPP fu nyina apani ato awi MPP fo ne koto apa ya ato awi yes sire sa kasa kese ye mpese obi ade ya obi se ni mu ye September we be president MPP ba power 2028 yes sire wo mu apese o mu sira manfo ne ade o mu ntwani nyina so eno enkoda ntem odara me se mi ni asu le be ka se Yura Mahama Ayad in a film of Tribi Crude Oil, Abadian Yana, Mahama Bay, and the Mahama Bay, waiting annual crude oil or Ghana, and then Yamaba from Sikaba or Maimu, Lola Yatisho, Amaya Muhi High, and the one trade by Foka, and the Coco for a bleh, and then that is Yura Mahama, and then can say the Trimo thing. So when you may have performed. All about Mama Bibi, that's what my phone would chill warm. Hey, see a penny. That's the scout of my money. I walk here. I can fasten. So, all kind of side and you win up a power. The dream or do. eh yeah mamemfa we ya wagina hai Yamisha wate. mo yenko Yamisha to our family. ABC. Kosuru abede fami twato Share. Mammy pay check at Semawo and you have for Emma. President Mahama, the European Mission, Vice President, Milano Kwadimana, Joseph Banyansa, Sumunyansa, Kodaja, Ekad appointees, ministers here, APP, Young Corruption, with I am a fair, who say MPP for people register, Lumania could do Ekasa, Efa Mahama Aban. Once you could talk, am I referring the patrol boss? We are aware. So many years of MPP for buyer, I'm on the patrol within 1 year. I buy. Then, of course, we find the patrol. Can almost see. to ye juma Can almost see. Boom. A point per year. Into Omoba, yes, and Comoka. What's the inflation? Almost the inflation, Asiana. Inflation back a ma. Oko target 10 years. Munchen ye na munchen ye oko tade 10 cedi a oko ochina 10 cedi oko ochrekia 10 cedi enti se mo time a mo baye tene ubi kwa oni ba geni ade kwapo a ade 10 cedi a no ase ken me ko kwa aba oba ase ade 50 Ghana me ngibe enye ka inflation ye ka inflation ani chese necessary ni marketing bafem abon be yetiru dudu na ofe dudu na e ko omoto ade na MPP a change MP for no and I had a target. I put it into almost almost Emma, Mama, and Coso. Oka was so can, and so I go to the bus SMC. Dimika, that is in Maso, and a bomb was soon. Then I'm Mokaka on. Must we can say, a bunch me into us here, boss. A bang and the mark was some quiet. A bang and the bang or bet you quiet. I was uncalled 8 acres of land. Oh, why so come dear Juma? Won't a pretty being to on Kikaka. Won't MP4 and Quase party. that's it anto de din foforo ye ko ye ma ya frefo amu na fe wono mo a edom ebeka ye ho no so ye mo aba so papa titru endpoint homeopathy clinic Dr. Dubuate ne Dr. Kwate anope woto nsafrɛ so wo asantema mu a ekronoma bo hia ka hokɔ na fa yade ekogya won na ye ma ayaresa homeopathy ayaresa no wo mo na de aba o mai mu na eye adwuma nso gye adasa edi wo mo firi wo kwan so ede wo ba enkwam Dr. aka chawo se awo no wonwo ana yesi prostate ho hawo wa emre wo mpamu ana se wo ha no wo brebo eni sanum anu aduro endpoint ho 0244 867
068 woma homa ka ho na konafe womo entwa yade kwan tietietia emfa mawo enkoda no ene womo di Yonvita no enye me nwanwa se womo apenso man mu beye de esanse enuanunura ese womo di nyini no eno ana womo di nyini eba sa adwene no nso eka adwene no nso ye adwuma ye nipadua ne mre enti FD age atomu se ye no ye nya bia nie se wodi gya ense entete ma akoda na woni beba ho so ne ye de awie enti Yonvita no meka se ye abusu anchemfa na akoda bia hia bi promasi dofo na ayo ba bia ye to ade bia ebi wo ho na se wo pa no pa aduane awia na anwumre de ene adantamu nyina no Hajia special local foods ne de na meka mfama ha to atomic wa enkra se na mekan transition ho wonsa beka no wo de kobo menu na fe kire de wo kodo na wo mo package ne kama mfama delivery for no de bia wo mo ye busy na wo so ka ho na wo mo fa bi mre wa bobo ano emra wo office ho na didi good wo didi nso a na wo didi perfect Hajia na kan wo si di aduane pa na wanya pomode na wo nkwa wa enti fra 0246 359 921 saa na wo so pe ana ukọ book no so a ba bia wo ho na ye ka ne sei no kasa na kira mineral water wono asa na mekan anopa ye nsu papa nsu pa hemfie no se o mpese obenya typhoid na ya kase ene ye na obi bibia ko mu a kasa na kira mineral water eno na ya dada so anu mu yie na eje adasa wo mu wo de wo sahye mu ho afeye wontoa enketoa ne adantamu ne akese ena wo mu wo dispenser no tete adaba no eno na wode wo kopo hyase a opensuo de achele a no wabu ope de ehye na wode aye o beverage bi nso a na eno nso waye ne sa pepepe kasa hwehwe won won kra ha 020 64 69 430 back hospital echipe na wonom emwa abusua time heba mr eka yen hwa no pay oba part time no na anopay no de wo kan se menkoso a na menkao se malaria duro no eno ne time heba mr time HH no mi booster se ye ne capsules unya bia ebebo apaye na de kasa nso nanom eba ne sa yade bi ehwo mu no wato agu wo de ayaresa na aba 0244 417669 ba bia ye ton nuru bia no ebi wo ho na 21st clinic ninuro no ukọ ba bia ton nuru awunya gese oba ya asabia ho na wo mo aye hwehwemu wo mojanum ye hu yade atim na fe adure betu yare na se wo mo de aka bra dokotafo enim de a wo mo ye hwehwemu ko hu se ateka yade esa nya adure a ye ditu ase enti World Health Organization kura no wo mo ede 21st na ye nka edum na ukọ ba bia net no so na abo se ateka pe 21st ne bebe sense on ne hu ni enkura bata no burudu num wo man mu ba bia wo mo ye adwuma na ba bia wo no de frɛ 0540 311 311 na ye nkyerɛ ba bia enkura bata no wo e bia na ye nkra tantra hera na ba to no so Dr. Sisters mo ho obom kwa no so eno eye wo mo a ewo kasoa e bia na wotema ene otira yeye ka ho na hwehwe ewo roman kareke asoda na nkyɛn ho apɛ afi wo mo a ewo bunu east nyina no children's park nkyɛn ho eno ye nkra nsa dia ena GM bank dandadanum tachiman sunwa kwa no so e bia na wo bunu ahenkuru sunwane ene teaching hospital first gate ho a gisa ahoma wei wo pɛ sɛ one sompa didwa bibi na pɛ sɛ wo ka kyerɛ sompa ana wo pɛ sɛ ohunu sɛ de yakwampono te baabi a yempoma da baabi apono no da baabi anwuma ne bigu a wo nso kora wo ho betumi abama na yeye ana sɛ wadwotande ho dawuro na apɛ sɛ yɛntɔ no hamaw sompa na wotɔn ade no a yɛkasa a wo sorotie asase nso wo som na wo mu nyinaa de wo mu de aka ho na afɛ nkunumdi ayɛ wo de enti wo de bɛsɔhwɛ wo kodwa mienu na hu ne eba na wo so anso so ansa wo hu de mu eduru na wo so anwo na wo so a de ti oyere nso na hu sɛ sai bi nso edu pa 0531 886 216 ahoma no ye wie kura no ye kwa kusie hini na ene sɛ tie bia de wo twanwi so na ne tamanfo no
obebie bibi so Esquire nso docket ne say te bia ne ebi wo ha ombekwa ahye no na ebi nso wo ha wo matu ahye abusu ayeko say Facebook messages ne de obempo be kan ti na ne ana o kan wi anoma me birthday okay nti enra na me nua be ma bi birthday okay Kwame Ampem ai una oye una Turn Up Gardens e worara enti on na your Facebook page no so fresh boy in the building in the body we come say Kwame Ampem enti nature belated happy birthday enkomo nyame inshallah na onye okese onyu fra adumu enko adumu nyame ya adumu 14 February so Turn Up Gardens wo mugine mu dendenden ti the whole town there say no ya do for da no exactly enti karaoke bi ni ade drinks ni nuane enema bekoso enti mema awoda pa nyame inshallah no onye okese amen atiasi awoda mu die na mini aba baki ono so ato bia ma na me hanti no memfa no so wo so tew na happy birthday enkoma Deacon Bismarck Sian Church of Pentecost Domi Central on that so no nti Deacon na Deacon birthday happy birthday pa na omano enhunumu ni adom no enhira no kese ne papa pa ne bi wonfa nom no na woma na nisu ade hunu nyina so we ma ne birthday kronkron no aje so mewurade sa pepe nti Deacon no na atiasi birthday die na memfa ba akunsu ngom hansa sanse ne me yonku bi nso di ne birthday ne your friend no Paul Delali Ahiabu Paul Delali Ahiabu our operation command center our police headquarters ewon kran here in fact I've known him for almost a decade now, and he's such a gentleman. And so I'm he's a brother from another mother. Oh yes. Just a one friend. And Mr. Hiabu, sana yana me friend. Mr. Hiabu nyame nhira wate na your birthday no. Bambo no enye soronko. Emfema no abusua nyina na nhira no enye bebre. Nana kwa mabwaten Edifree Ablekuma Central. Was say aka Baumia will be president in 2028. Yeah, right. I say, I mean, I say, it appears the government doesn't really know why Ghanaians voted for them. Renaming schools, now airports. Tomorrow will be wake up. Or say tomorrow you wake up, they've renamed Ghana. I say, is this the pressing issues that is affecting the ordinary Ghanaian? What if the Galamsey fight? Is our water bodies clean? Very special greetings to Adrian Kessie John Boyd, incoming national chairman. Nana Kwema Boatin Ablekuma Central. Nana Wahina Champon, wa 2 jabe 50 billion. Ewo Facebook so was in fact takwane ni nsia yimudie. Ajibe bia. Mensa Saba Edifree North Centreso was say Ghana National Fire Service urged the public to remain vigilant as the fire outbreak continues to surge nationwide. This is a serious reminder that fire safety is a shared responsibility for a proper electrical usage to okay mate nyankopon shiraw ne de ya odiaba eno na eja ye close docket ye close court rise ansana court be rise no say me nhye ntakrache na ontena sensore mpopa obreko a menka obi asem ma no Nora brantie bi frɛ me free tachiman Bruno East SOMPA 106.5 minti me ne wo kasai otie oye public health na no me beka no rotational nurses wo mu pin ho asɛm a ɛhɔ no de kɔ contact me no say ya me nka bi ma wo na ma sha ne bo sɛ ne de wo ka no ewo mu ana okay ya nipa a ɛfrɛ agya maso abu Mse jamel say me take consultation room. Na me mo ba be ka o masem no na me ba ma sha that dia ma Esquire. No de gu docket no so. Na ye prom de gu ho amamanfo ahunu ne ayekọ. Na ma sha ne bo say ne no me nka ho asem. Na emum me wo so no keke. Ono de ne Allied Health. Allied Health Professional Council me ba mo ho. Allied Health Professional Council. Me free ha. Ma free and nano de na mbeka no.
National Midwifery Council, Ghana Health Service, Ministry of Health, and I'm doing my association in Urem. Be me a woman. Nanso, may you call Allied Health Professional Council from 2019 to 2025. No recruitment. Me say, woman so every new pin, anyone more certificate every year. Woman the tifie, me koho. Then the men count kum. So yamaso, ye Allied Health no free 2019. Eja, me say ne mi wurem bebre. Ma bossui. Na me wo bigger issue. Answer my Sunday way bi. Na simami enu pentam. Yamfan deal sa issue no. Eja na me beka asem bi say Bishop Jewa Edu 31st nkwam sha wo share yen no. Wo ka kire say francophone countries no, wo muku no wo beye no. Edoso pa. Ya hwe ye ba be for Ghana. Ena mbeka say bind the security agencies ni bi ka. Me beka ye Mamum. Aja you assume na tie me. Yeah. Sompa FM. Aban bo na homodin say soldier fo. Won mo enya he chimpo me anka say yesika. Enti aban esesa sika de ko soldier fo ho. Yeah. Ebo wom ho bra. Asem bi ani ho. Okay. Aban bo prosifo ho bra. Asem bi ani ho. Wonim ne entia. Aban ni so mbe yeku atia no. Ai. Say wo bomb mine no japade mo ban no yama debi tie say yama mo wure ho a enu betimi ayeku no obi betimi abo awura mo enu ntimi aban ne ye wo prosi ni soja ho no eye se be ya obi ntimi na ede wo very good enti eye ye bo ban abaso CDS ne mpanifo am dada ho mo prema soja fo no ye bo mabaso be ko interior ministry FSM. Eja interior ministry no customs ka ho. Immigration for ka ho. Yes. Fire service ka ho. Ane. Ena aifo ya prisons. Wo mo so ka ho. No correct. Eja customs ka ho. Sa oye adwuma e wo saa agencies yi mu. Na ba bia odi uti beto wo mpanifo e ma wo madwenem so wo behwede ama wo. Obetimi aye adwuma. Na the immigration for ni for no wo nye bambofo mo wo bambofo enti na me ka say wo mpanimfo e da wano no e ma wo mutrim se wo mbehwe wo mo nkoda no wo mo ye adwuma no wo mo dabrem e ho na me di asem ni free beja yesi a hungry man is an angry man no correct baby a wodi ni tibeto se wanya adwumbode beba ni tirim 10 months aban rent allowance aban say ode ma won because aban ntimi nsi barracks ni bi mawom enti aban no enti no ntimi nsi eno ya aban na dia wo si procedure wo si soldier for dia what is yesi yesi adan yesi custom for dia momda what is yesi prison for dia what is Ghana National Fire Service yesi da mom what is immigration for yesi da mom ye nti ne mom rent allowance no wo mom fa nko hand no correct na busumidu se ya yawura February mu yi busumidu ba akokọ dumienu mu ne yawura yi se nyame ya dum na February wuni yawura March mi se ekima na sa afi pepepe aban tu ya rent allowance mfama agency si amaka nyina eja ade ya me de send wi kan ma me na me nkyere wade bi wo ho number 1 no Ghana Immigration Service very good supposed to perform duties 247 and then on say no na Chief Justice say immigration form wana eju galamsi ase won be da no maboa for all embassies for proper documentation and now ice for kwachi kenoforiata immigration for ice for me immigration for ice for enti China ni bia wo ba Ghana be galamsi immigration for nim na so ne dabre mu nyenti obeja na mana kono yes ne dabre ya obenya ba bi ni tiato nti e mane kakra bia obeje na wadi akọ hand because aban moa no ene serious o yakoye embassies ahodo e wo omo ne bo ho ban hwe ho point 2 no was no proper accommodations for officers especially junior officers mo we no nya immigration for nko a fire for ka ho prisons for ka ho customs eja ko anim 3 no we perform duties at the borders afi wo huni nti am se wo mo ba wo fa ho na e ba no ko areas across all the 16 regions no risk allowance enti okoni eboni tu a wawu kwa
No refresher course for junior officers. Fantastic. Especially operations and weapon department. Omo we recruitment ya won betimi dia yeku. Omo weapon department. Won betimi amaso e de edin samone wo Ghana. Aha, ehia nya na ebireni. Nanso yatra ho. Se wo benya baabi du omuti never again. Esi a so obi boni humu so be yeku Ghana ha. Mpokra na. Nyambe tu ameka. Nanso ni awanhwe no ama ne dabre mu ankoyi no. Eja to aso si 5 no. We have almost about 24 allowance according to airline the service. Airline mame. Airline 2245. Ewo ho wo munim 24 allowance ese yede mom wo munyamu 3 pe. But junior officers receive only 3 allowance. 3 out of 24. Se obi de wasi me to aso ama waja obi de wasi. Why Ghana Armed Forces? Train. So obi de wasi. And the immigration, eco prisons, eco police, eco soldier. Women unite the same grade. Yet your soldier, any police can higher than your or did the same certificate, eco immigration. I didn't hear. I'm working on last one. No, can was it why Ghana Armed Forces, Ghana Police Service, and custom personnel was he received more salary than same was he holders in Ghana Immigration Service? Yeah. And we busa no nya we nyina ye wo made hia saade we nyina no ofre fire officer ne obeka the same thing natural all security ne atwato no. Okay, all security services and the Ministry of Interior have insurance package. Immigration for ni bi, but Ghana Immigration Service don't have insurance package. I didn't hear. Nti say ni pa we o de na border so se won ko wen border there was eja asam na awura ho ne ye kan sa no na ye kan na no ameka amanfo bedi matem se we mu betimi ayeda won be ye den no ma yeku na no ye kwache nkrofo bi Voterland Togoland o se trans jo ahwan so am de bankuta ekoyeku bankuta ne tapoli ye che wam so am de koyeku na no wo a whole accoutrement department wusi wontimi nye Muntaka honorable Muntaka Mohammed na asem na me kan hey Interior Minister. When you miss call. When miss call that SOMPA FM so ne. Or miss call that SOMPA FM so ne. Wakos immigration for kura mo pick up. And no come out Navala pick up 20. Makumaku 20. Na ona kanum. Kanum no bada dia kwa adwuma. Allowance what na kanum na kan ne kwahwa we ni risk allowance. Mpacho car na eye for operations. Sa car no kura no. Wo me begu nkran. Women begu headquarters. Enko boda no so ho ma wo nkonya mfa nkoya adwuma mpo. Na wode koyo operation ne kura no a, wode ko operation ni wi a, na wo pon a, obeda ka anum. Afi wo ne ntu am say na me ka kire wo kura ne ko achi so am say misplaced priority no. Ba bi ode ne ti beto. Na wakọ accoutrement dem ho akọfa tuo. Ede akobo ban na China ni ne fa kire ho na wo ba wache na ye ne proper documentations na wo ba no obedi nsamone a immigration for police a document no de amaga na police for se monye woni adwene padwene because wonya asumye na aso wo de nwuram na wo so won kobo ban wo be da abo ho ban hwe se wo ka kire akoda ne se ye dudu akese na se ufrefuo mu ba na ka kire akoda ne se ye dudu akese na se e be home na se odu se adua kese na se na wodi ni twam akora no bodua wo retrim anhwe ye wo fa no ho adwene a enema no wodu nsu kese na no ahwe niema na gum wo hu ne nti a be kakra no na koko ye de fa boda na ye de akotogo ni ye de akọ Cote d'Ivoire na akoton na immigration fo hwe wo no eja asem no nye nika me say next time me call allied health of one ho mo nti na e wo keje bi no kan wo eje bi anopema ye mo ye tifu amo na